Nirigiro bwakwa murithiria wa Meru TV Jumaine ku no itite na mbere boya iri tariki 16 mwezi wa Disemba mwaka niyo ngiri 2025 kakwa choweni kirinteto cia Meru TV ugoro bitawa Cherumbabu na tukiambiria nteto cietu akaribariungu wandia tangatha na barabara ya kianda witariungu mwanka githuru ari ni beyetia muna kuithondekera darasa ya mbao basongoreto ni mutongoria wa Ndukimbithi mwenda iweta alapo wete bayuketie talere nyuma ya MC wa Ncheruwe urani Elijah Kimathi kuremwa ni kuthondeka nkuluki bakiaria hakaribaba wete kuthukanga kwa barabara na kinyanda darasani kuangaratanĩtie uturobo alapo wete mwakene yangiri yele merongweli na mwanja MCO no ka ba mwania mwandiki wetu wa nteto kuma mirio ya Tiania Adams Moturia wa Drinja no banganetie ripoti. Bani ya Karina atumiriba barabara kuma kianda witariongo mwanka githu barabara itumirite na muthuro munene bakina ndombo chokomeneri MCO Elijah Kimathi ikiraba wete na mikubithira kibateithia ntere iburu akaribaba kena Meru TV na njire mwanyi bethirite bakithukira bona na Elijah Kimathi kumana nwe kura mukubithira kibakira ndara seriongo iraba itumirite bobongo kulukirote thibo mathe mwandri weta bomba kuithira bagichiakira kwa yakayerie mama mandreze ateke ombera yamba kira kandracha Elia no okeza rakio ya ige ebo wigwabue mambe ito Elia one time darasa ya Tangatha Elia toka seria ato akira to atana na ndo bagido Elia na urere kenda kaite wanka na kawera na nira tutamenya Elia to muthura to mukiambunge na aremeri batio to bethe baba riongo na ndarasa na aremeri pio mwanka thaiga tono inue twe moria Elia rere watu bethe baba twera arakie ibue muthenya utuko bokama na turamwe kwa kinya utuko tute mama ichukare yerara to kundia kona chukare robo kaire Elia ito wekirite maisha ya tote tambaya charani Elia mwanka baito na kama no kwa acha imuntu araunde kangirete Elia iyambete cha mucharo yo kuoka wiko bwedga ndaracha ya Elia buruka kuomba batu atokuere biroto bwedretie Elia ito ganeri intuko chaku tweterete itira weta karibaba kiari bethirite beterire mathina kathumbara bethirite baikilukira kumaniana kwa chendracha mona barabara nja kuntuku ndaracha riongo batu ana bagitho bayaba kinyarongora bakawambuta bagwatanjara tukauna tokaya bagwatanjara to marane abatu riongo mutere ao kwena Tangatha nende batu ekoro bayaba na merio kaba lo manda kai kia jaba bagwatanjara jaba unia totomba kodongoda no totrando bakoro twana to chukuru ndakaje to chemera ito kachulu aro ye kojo baba to watanjara ne baba to watanjara na edwarebo wikwa torea ne mwana ito to venjera na area okuona torea tende na nene muno we to nyawe tamatane te ide na era nene kabisa pio kama sasi ato siunde kanetinya na anto ao nyaba mwe bari to te komana taba kari mwankatha iba kama te nya irio badu Elia to areri anu na romba kura kwanza yaoni are waronjokia ngari onte komenya anto manga ene anto manga tune anto mangongo aka na akara kana upole twera bwate na mbesa akaya to areri ato ninga ikomie aga nya sumbe yongo etagana ningucokeria Mathew mwendo ntuweta nkatho no ntubakuwa mbuna tweteka ni muntu emato na ni muntu atuika kwa na tekendara chake Mathew mwenda nethirite aikeguni ndene ntureto na Murungu na mutharime na Murungu na mwebira akuromba 2027 nonto obutu muwete mbano twinyumeke muthia buru akaribe batumite ntumake Elijah Kimathi bakimwira kyake kiriko bakwa mwakeno ngile 27 monkethira kumaretine bakwa beta yare kumba kuithira bagikira mwende weta ata MCO ndene wondia Tangatha turwa 2027 Elia kinya ikemote Elia kinya ikemote Elia gratoke tumeta tucemania ne kwitha mtura twathurire urawitwo Elia Kithanda na ulilo ingu yeke
Murungu nwe nontu nwakeo atutumira kana kangi gakario Musa gakuyo turita Misiri gatuike Kanani aratutumira muntu awita Mathew Mwendo Ntuweta tukuyite kwa kandaracha itu under support yekie ni Mathew Mwendo Ntuweta akuyite wa kandaracha inontu antu banyankine bakurera bakunoa ito Elia one time Elia toirero bweku kethimu moto nywetheria no nyaro yotha Elia watu amanto ya kuorete into bieto yera chukari eku onire na nyayo yotha ino wanta Kiripoti na Meru TV kumatiani Bitanda Msimuturia wa Thirinja. Iwa sana Adams Muturia wa Thirinja nontu boribotu na njira inkinyaniro na tutana mbere na nteto cietu ndukimbithi kuma Bogesta West icio mbunge kia Southimenti ni bamenerete bunene thirikari ya kaunti ya Meru nyuma ya bokwe wa milioni 3 ni Floka na thirikari ya gavana Mutuma ya itumira bura kutibatire ni onto bokujeri ni Ruth Kawira uranweni ya bidhaa wa Floka akaunti ya Meru arawete thirikari ya gavana Mutuma kekoro ndukimbithi kiwiti na mbere Jeffo Gituma na kulikithia nakio gikundi gia antu babethi kuma Bogeta ya Baruguru kiri gicigo mbunge gia Southimenti nikiorotithiritie kiara utongeria bwa gavana Reverend Mutuma Ntoithinkia ura ni gavana wa Meru nyuma ya gikundi kiao kugunikana milioni 3 kuma kiri rwangi rwa Floka nikenda bakambiria murandi jwa urithi bwa nguku na kinya kumenyera riera untu bakuga mbeca icio atumirwo buthuku ni maabithaa ba county na kinya kiroto kiao ni kiremete gukinyanira. Beta wa Kawira Mavis yon secretary wa kikundi kia Bogeta West Youth Designed batu tore a youth to gikundi kia to thithaia conservation and environment to andamete arafu na ndeto ambere 2022 tweja youth tore amwe ayuth baba nge to jobless tutena nguge to gato siringanire tombe go conserve the environment na itambereria kwa andamete to andete screaming gemete area yetu ya Bogeta na chiefs camps so many chiefs camps in Bogeta to agerire kwa andamete to aja wa mete sponsors na ni akinyila point batu tona tutena more sponsors ba tutekomba kwa access more sponsors kenda tomba kwa andamete ere vision yetu ta youth ba Bogeta ire to andekire proposal ge Floka kenda tomba go sitethia ja youth to sitethia batwe personally na community na ndeto andikire to kwandika proposal yetu ge Floka proposal yetu andikite proposal ekurithia nguku to andika proposal 3 million ge Floka to areto tambire kurithia nguku to gorero incubator na solar panels eto andikite solar panels non to go save steamer samoni expensive na eto gaba tutethia na solar panels kenda tomba ko kurithia nguku togeta tukarithia broilers ken blows layers na kienyeji arafu na eto ambere kurithia nguku itombe ko kwandika inya youth baraba na area njasi eto baraba tena nguge bakeza bagatetheka iraza arafu na nde tukendia nguku cietu twendia nguku tukona mbeca cia kugura mite ira twa focus ite kutethia gikundi gitu kia Bogeta no tukwenda go conserve environment ni araba ugite kinya ibekirwe mundune ni maabithaa ba county kiri mantu ja wakibo murandi jwao monka na arua turi area county government yejire go check ground ara tukathiria project yetu bejire batega bona ground sasa arafu one of our member agikundi gitu na twere munda ara tukathiria project no tunania twategere tona tukambiria project na tutina guntu kwa kwambiria project and ndo member wetu giraga twa munda aiza twa munda jwa kwambiria project afuna ndi to batu twa endelea na gwetera county government release contractor as an groundine batu twetera for a month tweterete contract as an groundine tutamona twa arafu reu county government yejira groundini batwerere toka check in the one admin office ewe tomoringere kenda turetera BQ tutega toni ntobira twetitia kwa dribio bieke BQ iromba nandi ni kiri gavana wa Meru akethera kiria mukandarathi withirite agia kamurandi jojo kwoguo nkuromba contractor la wakite nyombezi ndenda aletera ikundike BQ ra twakurukitie na Mutuma Ntoithinkia gavana wetu wa Meru
thingata antu baba boega na ketha bekwire ibarikitie ngugi ito tafadhali twakuromba ngavana nyakwanga umobisine uje ngiraundine utege one ngugira bakwire bagitite bagakura bena are aki ubari mbesa turiuge nyatu mbesa ubagua bariwe ukageta shiringi yumara inyemwe nirongame manka buthingatia uma bone kethera antu baba bongwa ibaitete ngura twabairite nera twakurukitie twe timu ya Furoka ndene ya Bogeta Westland. Akirikiria Ruth Kawira umwe watongeria ba Furoka aja kaunti ya Meru na ugite thirikari gavana Mutumanto ithinkia ninjite kaburi nikenda ikathika antu babethi kaburi-ine kau ndene Kenya kakinya tuge kinya apa istanira ndungamirite as the vice chair eneo youth group yonka ira ina mbesa cia Furoka Anderson Green Champion na mutongeria uri national trusted na mantuja community twandesignete ije ni ekethali model projects ya youth in Africa. And in fact I appreciate muntu nayo yuale awe lirali moyo nonto project yete togete ne kandi signire ka replicated in Africa. Furoka Kenya niyo model kaita kwatia pilot project nindeta kinyo office ba accounting kaba insist nkabela let us make this one a pilot project and Angelo lirali in Furoka na kalire nde guru na gikundi keke na batetheria na band sign na bakarande aboneria na andingira thimo kaambita ambira this is what we want to do na ndeni andarigara ntiaria heneo bakwaria murekeni nyombeu na katuge atire niyo the first grave ndona ya kuthika antu babethi. Nkiripotera Meru TV Mbita Jeff Wagitumam. Natota na mbere na nteto cietu ngavana wa kaunti ya Meru Reverend Mutumanto ithingia ntuku ya Rware na aliongete ntere cia igoji harakari nteruba mukathite na kinya kumukenera bunene nonto bawiti na mbere guluki na kuthia tena na Kadhuri Murungi urani sinita wa kaunti ya Meru. MC Mwitonga na utariria Nkiluki. Ukethirwa utimuiye etagwo mutuma wa maendeleo, mutuma wa barabara, mutuma wa roje na ndawa macibitari ni jetu. Tuendelee kuitaniria ngoi na motoi ibana bakuanga bana itaniria ngoi na motoi tuitaniria ngoi na motoi totenjia goti kabo kwa motoi tutam ibwo bokua kana motuma okua na woite kwete kuwa motoi tutam ndekorea wena ende kabo konjamp kile conclusion ule akwena waka jump kile conclusion omba konjamp kile conclusion mbere taya ukazongoza kile intobite deno gedo kiwanga to ambeta kwa kadhiri nikaria kuma Merurere nika ndejete mucemani wa gavana Mutuma kuringa burande mwendete nonto kuma rira atwekire gavana ni tuonete maendeleo ni tuonete ake turite Ngugi mbega na ni tukuga inya tukamwa kagita kange ni kenda enderera Meru na ni kenda Meru yetu ikethirwe iri mbega na ikethirwe gitaga na mbere nonto ndawa ije masipitari twina aruti ba Ngugi na gutwiraga twandikira oni nde umwambije ndi na daktari ukarite njangulukia miaka 7 atona Ngugi ende na upu nonto ni mtu mwethe na thirikari irenda antu babethi agatutethi na agaturutira Ngugi buria kwagiririte gitumine katwa ni Murungu aturenkere toro tutikatwa muthuri na kura ni gitene ngai wa mutethire kendo na gite kiu na ati tukamusupport buria tukumba ni kenda endera inya 2027 na ni kenda Meru yetu itana mbere nonto ni tukuona ni mtu thomete wina maono
na mantu jara gutuleta twina uma ni ngavana mwega ngavana gwatithanitie MC bonde ngavana gwatithanitie antu bangugi na ni uma batu twitite na mbere na tukamu support bora tukumba na ground ile tukamwakura 2027. Alietwa mbitagwa Mwendo wa Karia kuma Egoji Eastward. Ndenda kwaria nkiugaga mutuma nto ithinkia kuma kujukia gitigiki ni tuonete mabandiriko maingi muno na maendeleo. Bwa mbere Meru County aturagia ndwa kutari na ngwataniro kuma kiri county na MCAs na MPs beto na gutengo giumba kuritwa guntu gutena thiri thaiji kuma mutuma kujukia giti te mandibuti tukuleterwa jaja aja bukona tulikienine mbere twaletagirwa mandibuti na mirengeti jaga tutwe maendeleo maletie go Eastward sibitari ni gwakwa Nkumbo ni gwakwa Gakumkum barabara ni ikwenjwa twe na maendeleo consistent makuonekana kila mahali nande mutuma na kinya tote gutarego Eastward yakini aruthite mantu manene muno kinya Meru County at large ni Meru County ni bujenira nenkerwe city status nkubu ni ejeta gutwika municipality. Iune project irakoromba kuma kiri national government nikyo tukuga mantu bambara bakuthukiria mutuma rietwa ne batige kugeria kumumuta magino ngabeje batwire uria akamuthukia twire gakumumenera utheri ende bwa maendeleo bwa kulita ngugi bwa kuleta antu kubaleta amo kwithwa Meru County rari gutwika laughing stock ya andwa na koneka thene kyo tukuga mutuma ni tutam muchoinda miano ni tutam na kathuri murungi tulite ngugi tuliterwe ngugi county eto yume aja ete guntu konge mutuma ena a lot of potential ekinyete exploit to yonde alieto beta wandan kuma Githongo tukwena ro tole yake Egoji ara kwena kirende nkurukia ngiri nyaja para bakujete kuigua kana bara bakujete kwarirua na kuthikira ngavana ura bendete muno Isaac Mutuma ntwithinkia na aja beja ni ara kawira mwangasa atura kujoringa ipindi bio kore aja ni ara kawira mwangasa atura kuja na makobokobo na narua akaribe Begoji East pa confirm ati ote maendeleo jeja Egoji East pa confirm ati ote kionekana ki Egoji East unless makobokobo na mandibuti na intotabiu merengeti na intotabiu byo bionekaga aja Egoji East lakini katesi ngavana Mutuma agotonye gitari uri onde atonya monkira thai imaendeleo pa vantaije itare mbere kuthimucemanio ne jo eka gurunko muthikiria ni mtu ena vision na maendeleo na kuleta antu amwe and I think he is the youngest governor kiri barabonze bakwenda giti na jau nijo ndaike kwithirwa nkiona na nkigua mbeta MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Iwa sana MC Mwitonga na nto bariboti na njira inkinyaniro na twita na mbere na nteto cietu ikundi kimwe kia nduki mbithi ni baurite thirikari gucokia kithomo kia utheri ni kenda kuthirio kia bakiaria bagwite witi kwa ngarama ya kithomo niko gutumite kukethira kuri na mauna kinyangurano cia kureo ara baurite atongoria a county ya Meru kuba watambaru ni kenda baeta na mbere kutana antu mawati ya mauna kinyangurano cia kureo. Gikundi kia Young Jury Association gitongeretwo ni mukarigite Joram Kinoti ni barombete atongere ba Meru gucumire kugwata mbaru mubango bari na juu ni jwa kwarania na nduki mbithi ni kenda kunyihanyia makarika ja mauja kureo na ndwa ciake mumbere aja kaunti ya Meru bakionia kuria kunganwa kwao ni uria atongere batacumira kire mubango bari na juu ntere ciatigania riu berigiri gwikia mubango juu ntere cia larege mbentariki 28 mweri na jojo itwamwite ku come up with programs iria ikatutetheria ku secure the current generation and the future generation. Atongeria bogareka ntu betu baura ikwaga umenyo gwatanireni na batu tukinyia umenyo nturene mumiru atige kugwetanirwa na mantu jatibui mantu jatigukenia muromo na mantu jatigukenia munya Murungu atukoromba bwinze bocumiria bwinze tweyamwe tugwate kwaraniria na tumenye tucoe solution ya mantu jaijeko na tweberia ibu nturene cietu na Meru County. Gikundi giki gikigweta ukieja gintu gikuikiriane na gukujirwo kwa makarika jaja bakiromba riu thirikari gutonyera kwane bakwinika ngarama ya muturire na kinya kithomo kia utheri. Maskini ni bubu changia kwithira mwana akigurwa na miaka minini na ana bamwe bakaomba kwithira bakiaga kinya into bia baenda utumira aya na bari bagaitithira bakumire kiri mantu yo tumandugo cha kiwendo kenda bona mbecha
bana bamwe iba bengi bomba kwengwa skuru bakethira batena uwezo bwa kuchoka skuru na bari ana aramuchie bagaichithira bakumire ndo necheke wendo na bakariya bena mau so itukuromba thirikari yakikishe at least kithomo ige guchoka ura kiari kiotheri nikenda tumba kuhakikisha kwina andri transition bungi nkaromba machibo nabo baombe kwa ila kenturene nikenda thaira gukwithira kwina ana nturene batena uwezo na iba kuumba baka watane na skuru na community ra bakaomba gutethia mwana urachoka skuru ethira mugongo yote elimishi mathina yatithira nturene na kwa hivyo ikio twina mubango yu twelimishe antu njira cia muturire njira cia wikaria na muno kintu kimbithe twibonela cia inyoka ethira ofilire sukuru ko remero ikuthiri form 4 tiyu muthio oturo kwina institution imbinge cia support thirikari barombete na boashiri gukundika kakanda komenyerana bao muno kagitene kakarutha kira muchamani ura twambithite na ara Sunday tariki 7 na ara Kenja Ewand itombere kurealize ati achiari nyabo ni patie mantu yana ibo tubati kwithira tukiritana na itukurutana kinya achiari na tukurete kanisa amwe na turete stakeholders bond ba community amwe nikenda mantu ya tortanana otuika achiari bata kuringa mood na beta bachoka kanisa na pastor akaendelea Mauritania nikenda tumba kurekebisha mantu ara yaro na tumba kusecure ruiro tururwega kwa hivyo tuimenyere ni thiongo weta kuria thiongo nonto December twira ne December na tumenyere December kya usemba wite mpala umekinye mpala na wakinya muthio mwaka bubwega chikaria twetana tababari na inaciari beto bana wekuru twethira tuboke tweza kirira kira kya kungana na boke twerekithira kya njiri iri ciagirite kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kya North Mbeta Mutugi wa Kiambi. Arimi na biashara bamira kuma hisio mbunge kia Igembe Central ni bakuromba thirikari gutethia kimera kia miraa bari aribu nene no twa kilo ya miraa kurwa siringi mana mwanja nterese Igembe ore Somali ukurwa nkulukia ngiri 5 o kilo nkuluki nibameneretio sokwa kwa miraa kiri arimi kaitakara ya cia mauri arabu itobo ni baadhi ni rebruma likiwa tuateto akuma video ya Igembe murithi waba na wikira kirore arimi na biashara bamira wamwe na atongeria bao nibomirite na kumeneria uritingu gibura bwitite na mbere bugitaga bwa kuthorithia uthoria bubu bwa mira kuthomethia ana beto no tumwanka thaya tukinyite ana beto batumba kuthoma tutomba kuona bia kuria antu ibo bainyirirwe na still itukuona kinyora ba uturira rutere bakiaria baugite ati bo ura biashara ici ya mira itana mbere batigwiragwa niyo nitithagirwo ikibagunaga kinya nini orire baugite giteneri murimi o mira we na tigitwe arimi uko imitheri aria athiritwe ikambesha ikathira cionthe badu tutwere nde yatae badu murungu atutharimite na intubia tawa green ngurund utantu bangi batharimi yembe no te antu bangi batharimi ya Meru County lakini itwaira nkombo cia muntu witwa Musumari muntu akialingite leso akolonize muntu na mubuto yo atoreke nanje nyuma ira atubika thira tutieri wetu tematairira cia Masai urungana utukinyete bameneretie rutero Somalia baria bari abiashara bao bara bathuranagia nabo baria anene aria baugite gitundu ni gikwendwa ngiri 7 ndene Somalia lakini mawa kana Igembe kirigurwa shilingi 500 na te tundu kiumba kwendwa ngiri 7 Somalia uokorwa 500 na 500 yakaorera muremi yo yakarea mutua ucoka wirire watethuka ki biashara eu biashara nkoma nkuruki arimi baba na biashara baba ni bameneretie wendia bwa mira bura bauga ni return ale mira itagaya jika maguri yacokerwa murimi ringi untu bura bameneretie na njira ine na bauga bubu batikubwenda awakikiza mbili ya kuluka muntu endoro tuyamira mawa utiri acokerwa mira ekerengi anene bauba borisi ukawatithia muntu wa musainithĩtie kuoya mbeca na uti umusainithia delivery uti delivery uko sign
ya kintu kira woyete au ni uthina ya ira muntu acokerwa mira no ntute kintu asainite ke kintu kira ara nenkanire oketha muntu ro kuondete na delivery ati so antu betu ibo bautumira na ria batumira bacogirwo mira kuma Nairobi bakainyeelwa na tutikwenda antu betu bomba kwithira bakinyelwa ringi. Murithi wa banki reportera Meru TV kuma Nyamiru kuone ya Igembe Mawa. Na riboti ya Murithi waba ni twakanyaka kunoka kambi Kimiru kia Nunu na Mirimata inchokerete na Nteto Kiluki. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ngagwe uri mu Kenya muchiacha na nukuria ni kiama kiriko ugatonya gokinyaniria kiroto giaku gichiacha nande kiama kia nopeo ni kirugurite mirango yakio ni ontubo waku nande no uchiandikithie no gatwika mukiama wa nopeo uri muchigo waku. Dial *509# na uthingatire uria umba guchiandikithia ta mukiama wa nopeo kana guchiembiria kiamene kiria uri na gitio kugweria. Nkoroki no uchiandikithie gukorokera eCitizen kana kiri political party portal gukorokera www.ipms.orpp.or.ke. Kiama kia nopeo nikio gitongeretie Meru na Kenya ngima. Chiandikithie narua ta mumemba. Kiama toriuga nopeo, tupande ngazi pamoja. Sana mulethire no ntuboita na mbere kurumira Nteto cia Meru TV turingata rumwe ko manka kaunti ya Tharaka Nithi harakariba Tharaka bakuromba
mubunge wa Gitonga Murugara kubatetheria na bya kureba msanda kumania na kwagibwa mbura harabu wete mbura itirande na bya kurabio ni bira umere harabu wete kinyamwa kene tutite patio na mbesa cia kurira anabobisi haranende bakuromba mubunge wa Gitonga Murugara kubatetheria korona kinyamara kikampara mwandiki wetu wanteto kuma Teriu Ndagara Waiguna no winasio kari kumantara cha Tharaka ibaringekete na kumane na mbura kurega kugana arakiri arimi barabara mire monkere munenchi mwe mitombeta kwethero ikyo imbura na barana bobandireire byo mabitiomba kwethero biki batethia mbura mbia umire etio tetia gento mwaka utore nata tokoria nata tokathi kurutha Murungu atotethia mbura tokaka tukurombagira mbura yomba kura tona ne akuria ananye totire iribia mundani itonya maraga tugeteragia kinya tonani twakuria tuja dio bia miendani birao mire mwatho no kwaraka toka uria aimbia ukarao itondera mutano wa kuria na mbeo totie ni oja kwanda kaire nandano mire ituye bwega aga twandire na twa kabura kanini na kabura kanini Murungu toroma Murungu atutethia kaura kanya kangi munda ni omire yonde manto monthi momite itigera bime biotara tukinyanja no ari ritobamba kwethora bakerugora cukuru arabange bashari kumantare no chathara kaberega kuruta bise ndani ya mendani no enda cukuru na thieta kurugori mbito karugura ni onde ngwi cha omira ena kato korera gategatea tokuga twena motimami gategatea gago tuiketie cukuru mbori temate ya kurea na nabatio shughulika sana manto yako ni roi rwa kithieri ende bagetambeto mujumbe wa Tharaka Gitonga Murugara gutigerera kubatethera na irio bya musanda nekenda bomba kwethera bakerera na baono ntu barutete gweregero bao mindani tongana tontere irio bibya mutanda wegwa na gutome nyiko tore antu bagategate atija antu bagategate atija akabana kaguna bwambere ino acho kidio nene atija ketigeriko kama rumanti kaga atonga Gitonga Murugara totethie otoresere muchanda nonto ya twagetie twandi ibia udire pe kuma tokuringira Gitonga Murugara kura totamwa tani ontamona eno thaino ngwaigua na koromba kura kera atueke ngavana avwanie muno mantu ya Tharaka tuteroi mbura ne aurire kabisa nga ndemwera intobira kuya suka narete theno Tharaka nithi na gaga ko Tharaka yongo Tharaka na turi ka marimanti ondi na turetere tio na ndo cha mutho tutionaga ria mbura etiagana thirikari nene na thirikari nini ni kumia wega mbura etiagana uko wetu ntukuromba banta mirandi uko yo turomirio utunte arwe gutwenja ndugoro mbura etiraura kuma gechiga mungeke Tharaka ngiripotera Meru TV ritoka mbetandagara Waiguna Kada semuanya Ndagara Waiguna nonto bari botu na tutana mbere mwingine yuri tukumenyera riera ni kundi kikumenyekana ya ndare Forest Trust musema ni nyura yuretete amwa atongoria mwanya na kinya akari ikindu kiki wete nikyo kiriti akari ukulukira koya na ambasare kiri aritona kinya ukiria utali mwandiki wetu wandeto mwende walaibuni no banganitie riboti Orera nthiguru ya Kenya yitete na mbere kurumirwo ni waruruku bwa riera riu arungamiri bangarendare Forest Trust ni barombete akariba kuntuku kumenyera riera miarie wa timbaru ni DCC wa Boro West Thomas Nyoronto akua ni kuanda miti ni kukwatethia kiri kuonokia riera ria nene yu conserve kana ikumenyera riera rietu na tutimenya ira riera kituri antu bangari ntari ituchwaga kumenya ni atia tumba ikumenyera inya antu bara baturigicirite kenda bakimenyera riera inya obethera bena miri miega na maisha jao jabui. Tuko na hiyo miradi ya tourism ambaye tunapata wageni ambao wanakuja wanaona msitu wetu, tuko na canopy wanakuja kutembelea juu yake, ndio wanatupatia pesa kidogo ambazo tunasaidia wananchi wetu naye. Pia tuko na miradi tunataka kuanzisha ya campsite
na zingine ya seaplanes ambazo nazo tunataka tukiweza tupate kuongeza mapato ya msitu hii yetu, tupate revenue ya kusaidia wana vijiji wetu na community wetu wote. Mambo ya mvua iko shida, si ni kweli? Na imeletwa kwa sababu tumeharibu mazingira. Kwa hivyo tuendelee kuzingatia zile sheria zimewekwa, tuongezee miti ndio tuweze kupigana na hiyo janga na kuona ya kwamba environment yetu ni mzuri. Tupande miti na tuweze kuendelea na hiyo mambo ya kusaidia mambo ya kuhifadhi kupigana na hiyo climate change. Nkulukia tongeria babaru okulukira bo kumenyera riera ni bonete Donas Kathumba na baraba batethetie kuguna kariba ko nene muno na njira ya kithomo. Mantu ya kithomo itwambiririe mantu ya support education bursaries na kiri education bursaries group emberera turi muito kiri mbecha iria tuonaga ituthomithagia ana twambiririe na ana bamwe na ndi ana bara twambiririe na bo form 1 group embere ni rathiririe university to sponsor turaba sponsor to sponsor mwana tukamurira fees on the university muchiari na wa agatuika ni wingi akaria na kinya colleges tuenana 37 bara tueja full scholarship na ture mwaka jua thira na juu turaete ana 206 bursaries no te mwana turaete ndiguru ya 5,000 na kinya kiri maskuru na jo itubaeja desk itubaeja materials jare jonde jomba kwethwa jage support curriculum delivery skuru yomba kugete na textbook twamea kulingana na uwezo yomba kwethurwete na ite twamea na kinya ibi banasari ala tukuona tugeite biana biti the appropriate tubieta age appropriate seat tukomba banenkera murandi jwithirite jutethetie antu bara bathiurungirite nture ngarindari mono kuba gurira nguku kuba itana ne atia nguku ichumbo chinjia miturire yao bakabagurira mbegu cia nyeni cia kienyeji na bakaba itana ura batio cianda barete yanteresia mbuyukire mambura ya NGM yangwatanirere tongerete simbio cia kuungarindare na nire itethera cia kire kumenyera riera. Leo tumekuwa na siku imefana sana ya AGM ya 2025 ambao tumekuwa hapa na forest adjacent community, watu wa jamii ambao wanaishi mipakani ya msitu wa Ngarendare pamoja na partners na stakeholders na pia KFS wenyewe na national government ambao tumekuwa pamoja kusherekea mapato ambayo tunapata tunapohifadhi msitu huu. Boteramero TV kumabore mbeta wa mwende walaiboni. Ibu ya mwende. Na kari batu mtumu na nderone wondi ya kanuni sio mbunge Keigembe South ni bonanite kurea kwaniro kono ntobo wagagebo karia nteru redionko ekwirerete nende ne bakodia ndo angise ukaria kutira kurena ukaria ntere kome wa mutia no inasio Akarina tori batu mutumu nteresia nderone kanunu Igembe South bakonu na nikira bakuo karibu batendererete eiteneri mambura ya thionko ya mbiririti kununkira nara bakuwa au ni watho baraba ingite mu mamiene berara kuna mote na nduka ciantu tuko amwe no teka kinyange kuru na reo itareo ndeka undukareya Turantu nderone na tukirete bo tukirete kwi mantu atukinyilite mo tukona tutikira na tukona no mwanga tuture nikenda nene beto batuigwa batu nderone kire send ya insecurity itukinyite antu akwithirwa muntu ene ndaga ngwika we akathamia into byawe mburi ciona ngucia wake tangwine yo kurara o nikenda atumba kwithukirwa ni amba na ringi tukinya antu inyotiswa ni amba bau muntu ake ya kwa tukinya barite miraba isa vera mira na masete paithete kwa tuika mandu bru yo tudireten na kwa tutupa tuwire tunatutianiri ndene nzero no kya kwalile nzero ne kana kianda sub location batwe twira la tukarete ngoko na mebue tukarete mboli na mebue no amba baraingere bete excess na ore bare ya ibanga ba ufamia tukwenge nduka ni unero nzerone ninye utuko ne rauni ngekoro icio ngwa iteto tuko kana itemia kutango icio no ntoba kurepo ne antoba kese sira nyinge kwethura ndena cio unasikia ukaiboka ni kabatirwe ikareperwe
ukaigua kana inya twana tukuruurirwa utuko ni makareka kuringana na Pastor Kaliunga kuma Nteresia Ntherone ariwa yaingite nontu bwa kwithira biashara yerira wa miene emiranie na mirepio mwanka bara batura nguine cia miraba sokera ngui cio lebi na uni watho camp kana polisi camp irereo post ire tutethera cia muno mantu ya security operations neye ya tumutumu na niwe eto supply na security na mwanka thai security na nirambiriria kuthuka. For example kwina ekuruba baingi bare ao baraba ete victimed o amona kuruba kuona bantureye nonto a biashara tuwe for example ya mira euno ya de biashara ere watilite antu baingi kuunza kaira nyingi cia de miraene na antu bangi baraba are miraene bonde iba na mire kabisa kiusumi baba inge ni batu ikerende bate kumba kunji mundu sana kinya ki families na what have you. So into kira kireo baba inge batani tena batu ikanamba namba baraba reo de bakotu ikana ibarambiririe kinya kuya mira na bate kona naraba kwendia mira bange ni baambiririe tio tani na bakambiria kuya nguku bange irio ni bakoita na bageta nabio bange rende ni barandi bansere ni barambirio kama ta masete na koyuki mindo birabia reo mene yas riu akaribaba etuma ntumwa kithirikari na ntongeria cio ni kuromba bakirwe boya kinyakambi Boris Nteresia tumutumu kenda Boris barabe mwena yobomba kuritira karingui lakini nonto bakwethwa ina selenje ya kweka walifu baba korepu twana tou ndio sababu ukona manto yaya kuthithika ya kario ende nete yo gekenana buru inkoromba ito bwana mheshimiwa na MCA weto muungane mkono watotianeri toloi boye botwakira selenje ya boakira thirikari yetu arayomba karanto aya kenda bomba kwethwa bakendumisha security burako bati ugatutianiri na tukuria anene beto burako mbikana bagenda kwe ibethwe barokua batwe bagenda kwiba sumanto nara ibe yangira undini bakona boto kurathina itukunyamara ya kabubutiani akaribani bakuromba bandikiro subsibo mweru kwitwika kumaritayire mwaka muthiru utinya nyumba 10 itungataira karimienei ende batu turi antu Ntherone twiria tukirira ni ntu bakwithira batu kuma chabuchibo wetu weta twina meri yete dokinya meri 8 tutona na chabuchibo rere eterenya nyumba 10 ira yatukarakia itura ria Ntherone nero amire chabuchibo yetu owe ni tukuromba thirikari yetu yolenje ruterene rwa chabuchibo batuchwire chabuchibo ngi na njira ya haraka kenda tuchogerwe nyumba 10 yombo tutethie turene. Reporter Meru TV kumembe Mbeta Wakome wa Mutia. Na riboti ya Kome wa Mutia netukira katanta kiri nteto sietu ugoroborwa rinkado cia mwanya kiri barabonde pombo kinyanithia anteto cia Meru TV ugoranga kondera kaita kathongi kauyuri ni idhari mubia murungu mwene nya Mbeta Watiri babu.